ndabasuje mwese mugira amahoro n'ubuzima buzira umuze. Ndizera ko aho muri hose muri ukane mumeze neza. Inyoni ni kimwe mu bidukikije. Kuba ari kimwe nuko hari ibindi byitwa ko kandi bitari inyoni. Aho usangamo amazi tunywa, abantu bagenzi bacu, ibiti biduha umwuka mwiza duhumeka, inyamaswa tutwinjiriza ndetse n'ibindi. Ibi byose mvuze buri kimwe kigira akamaro kacyo ku buzima. Gusa ibi byose kugira ngo bibeho buri kimwe gikenera ubufasha bw'ikindi ngo kibeho. Inyoni inywa amazi, amazi akavomera igiti, agatunga umuntu, umuntu agatera igiti n'icyo kikamuha umwuka mwiza ahumeka. Ntitugiye kwiga ibidukikije, ariko ni ngombwa kubanza kumva neza isano ya muntu n'ibimuzengurutse. Mu gihe umuntu akoze neza akarinda ibiti, amazi, inyoni wumvise n'izindi nyamaswa, byanga bikunda ubuzima buba bwiza. Ntiwagira ubuzima bwiza udafite amahoro. Ayo mahoro ava ku kuba tutari mu ntambara, udashyamiranye n'umuturanyi cyangwa umuvandimwe. Aha iyi ntambara ibayeho, hari byinshi na benshi bahagendera. Ibidukikije biratikira. Intambara twumvise akenshi zagiye ziterwa n'ubutaka. Ubutaka nabwo ni kimwe mu bidukikije. Sibwo bwarwanaga, ahubwo baraburwaniraga. Hari ubutaka bukomeje guteza intambara ku isi hagati y'ibihugu tuza kumvira hamwe muri iki kiganiro. Ese ubutaka ni ubuhe? Buri hehe? Kubera iki baburwanira? Ese iyo ntambara yaba yararangiye cyangwa iracyakomeje? Urasobanukirwa. In early 2008, the state and central governments allocate land in the Kashmir Valley to the Sri Amarnath Ji Shrine Board to Jammu Kashmir. Iyi ni leta iri mu majyaruguru y'Ubuhinde, ikaba igenzurwa n'Ubuhinde, Pakistan n'Ubushinwa agace gatoya. Ngibyo bihugu navuga mu kanya. Gusa iyi leta igira n'amategeko ayigenga. Yari leta itavugirwamo uko wishakiye kose, ndetse mwema banatinyaga kubi. Ni agace kavuze kwihuza kw'ibiyaga, maze ubutaka busigaye bwo kuturwaho n'abantu. Aba bari bahatuye bari abantu bibanda cyane ku myemerere idasanzwe. Ni agace kifuzwaga n'abami, karangwaga n'imyemerere mu yobokamana itandukanye n'ingengabitekerezo zitandukanye. Kashmir yahoraga ari agace kavukamo abanyabigwi. Muri bo bazwi cyane bahoraga bayisura ni umwami Alexander na Asoka, ndetse n'abanditsi nka Sankaracharya. Ngaho havutse umwe mu bafilozofi badasanzwe babayeho mu mugabane wa Aziya. Uyu ni Abhinavagupta. Kashmir ifite inkuru nyinshi wabwirwa. Inzira z'amateka na n'ubu ziracyagaragara mu gace kitwa Bufriaz, aha ni ku muhanda wa Mugare. Uyu ni umujyi w'ibigwi uri hagati ya Jammu na Srinagar. Uyu ni umujyi wabonye izina ritutse ku ifarashi y'umwami Alexander Bucephalus. Witwa utyo byari mu mwaka wa 326 mbere y'ivuka rya Yesu. Bivugwa ko iyo farashi ariho yari yashyinguwe. Bufriaz ni izina rizwi cyane mu Bugereki kuko iyo farashi niho yaturutse. Iyi ni inkuru y'agace tugiye kuganiraho uyu munsi. Jammu Kashmir. Amateka yakomeje kubaho uko ibihe byagiye bisimburana. Uhereye kuri Alexander the Great, ibikomangoma byamukomotseho n'abandi babarizwaga muri uwo muryango we kuva muri ibyo bihe kugeza uyu munsi. Njye nitwa Munezero Emmanuel, mbahaye ikaze. Amateka ya Jammu Kashmir yatangiriye ku munyabwenge Kashyapa. Uyu niwe wakamishije ikiyaga cyari gitwikiriye ikibaya kugira ngo ashakire abantu be aho gutura. Kuva ubwo izina rifata ari Kashyapa Mir cyangwa Kashmir. Gusa abandi bahanga mu mateka bavuga ko Kashmir yabayeho kubw'umwami Jambu Lochen. Uyu ubwo yari arimo guhiga yageze aharahakunda, aha yari ageze ku mugezi wa Tabi, yahagize iwe, maze uwo mujyi awita ahereye ku izina rye Jambu cyangwa Jammu uko twita uyu munsi. Iyobokamana ryari ingenzi ku batuye. Idini ry'Ababudiste niryo ryari rihari gusa nyuma yo gutangizwa n'umwami Ashoka ahagana mu mwaka 250 mbere ya Yesu. Rajatarangini ni igitabo cyanditswe n'umunyamateka wavukiye muri Kashmir.
Muri iki gitabo avuga ko rwose Buddhism ari ryo dini rikwiye kubahwa kuko ryahozeho na mbere hose ari idini ry'abasekuruza. Aba navugamo ukuntu ryamamara rikarenga imisozi yose rikagera no mu Bushinwa ritwawe n'abamonko. Aya mateka yarakomeje agera mu kinyejana cya 14. Uyu ni William Dalrympe, ni umunyamateka akaba n'umwanditsi. Niba uri umugari cyangwa abakoloni b'Abongereza bose bazaga gufata ibiruhuko hano, ubwo abamongoli bakamanuka mu Buhinde, abamonko b'Abudiste bose bafataga igihe cyabo bakagenda bagera kuri Kashmir bagahagarara. Muri icyo gihe mu kinyejana cya 18 cya 19 Kashmir yagize akamaro nk'ak'igihe yigeze kugira mu gihe cy'Abanavabugta n'ibindi bihe byabanje. Kahoze ari agace kari hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde. Kashmir yakomeje kuzamo abacuruzi, abanyabwenge batandukanye, bituma habamo udushya twinshi. Uko idini ya Isilamu yahageze izonye n'umwimukira witwaga Shamil, wari uvuye mu misozi ya kure. Uyu yarahageze ashaka kuba umwami, maze agashinga umusigiti wa mbere w'Abasilamu. Nubwo hari amadini abiri atandukanye, ntibyabazaga gusangira kabisi n'agahiye hagati yabo. Bahuzaga byose maze bakunga ubumwe. Ukwemera ko ari gutandukanye, ariko basangiye umuco umwe kugeza ubwo abantu baturukaga muri Aziya baje babazaniye imico mishya kandi itandukanye. Guhera ubwo umuco wa Kashmir utangira kwangirika nk'uko Sheikh Ghulam Hami uhagarariye idini ya Isilamu muri Jammu Kashmir abivuga. Kashmir yahoze ifite umuco wihariye. Ubwo Sheikh Hamdan al-Rahmat yazanaga uwo muco awukuye muri Aziya yo hagati n'ukwemera gakondo kwa Islam. Uwo muco niwo wabaye ukwemera kwa Islam. Amafunguro cyangwa imyambaro mbese ibyo yazanye nibyo twafashe kuko ari wihariye nta wundi bisa mu isi yose. Ibi byarabaye biratinda, umubano hagati y'abatuye urakomera, ariko se byaba byarakomeje. Abantu bari bunze umwe bakomeje kubwunga ku buryo ntawe bangamiye undi. Iki ni ikiganiro hambere hanze, turi kurebera hamwe amateka ya Jammu Kashmir n'intambara yabayeho hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa na Pakistan, byose bipfa aka gace kari kibereyeho mu mahoro azira amakemwa n'umwiryane. Kugira ngo mve neza amateka ya nyayo ya Kashmir, twari dukeneye gusubira inyuma ho gato y'igihumbi 1927. Mu 1925 Kashmir yari iyobowe n'Umuhindu Hari Singh. Aha abaturage 77% bari Abasilamu. Iyo yari iminsi y'abanyagihugu bashaka kwigeranzura ubutegetsi bw'Abongereza. Inama idasanzwe y'Abayisilamu yateranye mu 1932 yasize habayeho itangira ry'amashyaka. Ni igitekerezo cyabayeho kizanywe na Sheikh Muhammad Abdullah ubwo yasabaga ko habaho kwishyura ukizana muri politiki. Ntibyatinze ishyaka ryitwa National Conference yari ribumbye hamwe abaturage bose ba Kashmir. Gusa ubwo Pakistan nka leta igendera ku matwara ya Kisilamu yari maze gukomera bishoboka kose, bamwe mu bayoboye bayo ntibishimiye uburyo ishyaka ryagiyeho ndetse ntibemera Sheikh Abdullah, maze biyomora ku ishyaka rya National Conference. Muri Gicurasi 1946 umwami Sheikh Abdullah yarafashwe arafungwa. Ntibyatinze umwe mu baharaniraga ubwigenge yihutiye kujya muri Kashmir kumubohoza. Nawe yagezeyo maze arafatwa arafungwa. Nta wundi wafungaga aba bose atari rero kuri abakoloni b'Abongereza ariwe Maharaja. Uyu akaba yarafungiye muri gereza yihariye. Umva uko Watari wahoze ari umukuru wa polisi mu kibaya cya Kashmir asobanura uburyo Mahatma Gandhi yiziye ubwe aje kureba ibihabera. Muri Nyakanga 1947 Mahatma Gandhi yaje hano. Mahatma Gandhi yagize uruzinduko kubera ko batekerezaga Maharaja atigeze afata umwanzuro ku bwumvikane. Sheikh yarafunzwe, njyewe ubwanjye ndi umuhamya wabyiboneye n'amaso, kuko muri icyo gihe nari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye ya polisi. Muri Senegal abantu ibihumbi barakusanyijwe, basakuzaga ikivugo kimwe ko nta Buhinde nta Pakistan bashaka, nta kindi basaba kitari ugufungura Abdullah. Icyo gihe nabonye Gandhi ashyira intoki ze ebyiri mu matwi ye kuko rwari urusaku rukomeye. Yashakaga gusukura ubwonko bwa Maharaja, aramubwira ati ntawe ukwiye gutinya, fata umwanzuro ku cyo ubona gikwiye. Ako kanya bahise barekura Sheikh Abdullah. Ibi ntibyatinze ariko kuko amakimbirane hagati y'Ubuhinde na Pakistan hejuru ya Kashmir yatangiye mu mwaka nyine ubwo ibihugu bitumvikanaga ku mategeko agomba kuyigenga. Ibi byateje intambara eshatu: 1947, 1965 n'igihumbi 1971.
hagati y'ibihugu bitumvikanaga ku miyoborere ya Kashmir. Mu 1952 i Delhi hasinyiwe amasezerano. Ayo masezerano niyo yagize Kashmir igirwa agace kometswe ku Buhinde. Ayo masezerano kandi niyo yemereye Kashmir kugira ibendera ryayo, maze uyoboye akitwa minisitiri w'intebe. Ubwo burenganzira bwose bukaba bwaratanzwe n'itegeko nshinga ry'Ubuhinde. Gusa bamwe bavuga ko ibyasinywe mu itegeko nshinga bitakurikijwe nk'uko ingingo yabivugaga. Abaturage ba Kashmir bemeza ko byari nko kubakinga agatambaro mu maso ngo hatagira uko upfura. Ibiganiro byakomeje kubaho kenshi, ariko ibivuyemo bigahora ari bimwe. Ntibumvikanaga ku myanzuro, maze abicaye bagahaguruka bagataha. Aba mvuga ni Abahinde na Pakistan. Ibi nibyo byakomeje kubaho, maze ibihugu byombi bikaba bitarahuza umugambi wo kwihuza ngo basenyere umugozi umwe. Ahubwo Ubuhinde bwashishikajwe no gufungira indege za Pakistan zigwa mu gihugu mu cy'Ubuhinde. Ibintu birakomera. Pakistan yabibonye ityo, maze nayo yiyemeza guhangana n'Ubuhinde. Dore ngo ibihugu biragigira bigatinda. Uyu niwo mwanzuro wahoze ari umukuru w'igihugu cya Pakistan ukaba n'umugaba mukuru w'ingabo Yahya Khan yafatiye Ubuhinde. Ibi byatangijwe n'umujinya w'Abahinde, bitumye ibihugu bibiri bigera ku ngingo yo kudasubira inyuma. Twe tuzarinda icyubahiro cyacu, tuzarinda ubudahangarwa bw'igihugu cyacu n'imbaraga zacu zose ndazisabye. Ku rubuga telegraph.com ubonaho ko mu 1982 kwa munani Nzeri Sheikh Abdallah yavuye mu buzima. Aha byari igihombo gikomeye Kashmir yari igize mu mibereho yayo. Uyu niwe wakomeje guharanira ubusugire bwayo kuva yabaho. Uyu mugabo yapfuye atabashije kugira ku ntego yari yarapanze kugeraho. Ku butegetsi yari ariho yasimbuwe n'umuhungu we Farooq Abdallah nka minisitiri w'intebe. Imipaka ya Kashmir, Ubuhinde na Pakistan yakomeje kuberaho intambara hagati y'ibihugu byombi. Ubuhinde bwahoraga bwakira abamaneko ba Pakistan babaga bashaka amakuru atandukanye ariko asobanuye intambara. Kwa 13 Mata 1984 Ubuhinde nabwo bwatangiye kujya bukora operasiyo hafi ya Pakistan nko mu birometero 70 gusa. Ubuhinde kandi bwafashe ibirometero bisaga 300 byongeraga ku buso bwari busanganywe muri Jammu na Kashmir. Hashyizweho ingamba zikomeye za gisirikare. Aha wari ufite inshingano zo kurinda imipaka ni General Akhtar Abdurrahman. Kashmir ikaba yari itahiwe. Iki kibazo ngo nicyo cyatumye umugore wa Mahatma Gandhi asimbuza Farooq Abdullah. Uyu ni watari umva uko bisobanura. Mrs. Gandhi was against his blood. Ultimately umugore wa Gandhi yarahanganye n'amaraso ye. Navuga ko batakurikije ibyo mu itegeko nshinga, maze bagurisha abanyamuryango babo ndetse banabotsa igitutu nk'uko byananditswe na Nehru. Bifashishije Nehru mu kumwirukana, ariko bavuga ko atabikora. Ati bisi ibyo mu itegeko nshinga. It's unconstitutional. Ibi byatumye umutekano ukomeza kudogera, kuko n'ubundi Kashmir yahise yongera kuyoborwa na perezida. Ibi bivuze ko yari yongeye gusubira mu maboko y'Ubuhinde. Andi mahirwe yabayeho ni mu 1987 ubwo habagaho amatora. Aha Pakistan nayo yahise itangira gukora operasiyo kuri Kashmir. Gusa amatora ntigeze agiramo umugisha kuko yavuyemo ibinyoma gusa. Gusa hari icyo aya matora yari avuze mu mateka ya Kashmir. When Indian leadership ubwo ubutegetsi bw'Ubuhinde bwinjiraga mu matora mu buryo butunguranye butari bwitezwe na gato, byatumye abagisubizo gikomeye cyavuye ku rubyiruko kuri Kashmir. Bafashe imbunda, ntibatekerezaga amatora, ahubwo amasasu niyo yagombaga gusubiza. The youth of Kashmir, they took up the gun. They thought not the ballot but the bullet should now decide. Uyu ni Professor Abdul Ghani yahoze ari umukuru w'inama y'Abasilamu muri Kashmir. Ubusanzwe Pakistan n'Ubuhinde byari igihugu kimwe cyitwaga Ubuhinde bw'Abongereza, British India. Byaje kuvamo ibihugu bibiri byigenga mu ijoro ryo kwa 14 yashyiraga 15 Kanama 1947. Nubwo ibihugu byigenze byakomeje kugera amakimbirane ku butaka bwa Jammu Kashmir. Intambara zirarota, benshi barapfa abandi barahunga. Uyu ni Parvenu Ahangal, umubyeyi washinze umuryango w'ababyeyi babuze ababo muri intambara. Aragira ati: bakubita abana bacu, nta mwana wacu tuje. Higeze aba ubwicanyi bumeze burya kubera iki? Nubwo avuga ibi, urutonde rw'abakomeje kubura ntirwarangiriye aho.
nk'uko Dr Karan Singh abivuga. Abaturage barababaye, abaturage ba Kashmir bose bashyizwe hanze, bamwe bagiye mu buhungiro, abandi baguma mu gace imbere. Abasaga 10,000 ba Kashmir barapfuye. Ubu muri buri cyaro huzuyemo imva. Abapfakazi babaye benshi ndetse n'amarira y'imfubyi yabaye menshi. Ntiwasibanganya ibimenyetso by'ako gace kandi ariko kashegeshwe. Byageze aho Ubushinwa bwinjira muri aya makimbirane. Ubuhinde bufite 55% by'ubutaka bwa Kashmir ariko bukayobora 70% y'abaturage bayituye. Pakistan yagenzuraga 30%. Pakistan yagenzuraga 30% by'ubutaka. Ubushinwa bukagenzura 15 gasigaye. Muri leta ya Jammu Kashmir, Ubuhinde bwayoboye Jammu, ikibaya cya Kashmir, Ladakh na Siachen. Pakistan iyoboye Azad Kashmir na Gilgit-Baltistan. Naho Ubushinwa bukayobora ikibaya cya Shagam n'agace ka Agace. Muri uku kwezi Ubuhinde bwirengagije itegeko nshinga. Ingingo 370 n'35 zashyizwe mu 1954 ziha uburenganzira leta ya Jammu Kashmir maze ikigenga, ikagira ibendera, itegeko nshinga rigenga no kugira ubuyobozi bwite, hatabaye ubuyobozi buturutse hirya no hino. Naho mvuga ukuntu Umushinwa yazaga avuga ibye, Umuhinde akavuga ibye, n'Umunyapakistan akazana ibye. Wakwemera nde ukareka nde? Nasuye urubuga axios.com ahagaragaza ko tariki ya 5 Kanama 2019 Perezida Ram Nath yasabye imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ko itegeko nshinga ry'Ubuhinde rihabwa ububasha bwo kugenga leta ya Jammu Kashmir. Ku 6 Kanama yashyize iteka ritesha agaciro ingingo ya 370 n'35 mu itegeko nshinga. Abanya-Jammu Kashmir bari bafite amategeko abagenga, uburenganzira ku mitungo yabo bwite, kugira uburenganzira bwabo ku buryo butandukanye. Ikindi nuko nta muhinde uturutse mu zindi leta waremerewe kugura ubutaka muri Kashmir. Iteka rya Perezida Ram Nath rihinduriza ingingo zose. Nyuma yo kwamura uburenganzira Jammu Kashmir, imirongo ya telefone, murandasi ndetse na televiziyo byarafunzwe. Abayobozi b'agace kayobowe n'Ubuhinde batabwa muri yombi muri Jammu na Kashmir. Ntibemerewe gukora imyigaragambyo cyangwa gukora inama. Aha abaturage bahatuye bibazaga impamvu y'ibi byose bikabayobera. Aba ni Zahor na Abdul Khalik Najar, abaturage batuye mu gace kitwa Barimula ko muri Jammu Kashmir. Icyo cyo cyose leta y'Ubuhinde yakora yagikora, ariko se kubera iki bashaka gusenya Jammu na Kashmir? Kudusenya bisobanuye ko hari ikibi bakoze kiturwanya. Dufite ingingo ya 35 ariko iryo tegeko ryararwanyijwe. Ingingo ya 370 nayo twemereye Ubuhinde nayo yaragiye. Ubukwe bwararangiye. Mbese nta muntu uzi ikigiye kuba. Iyo Ubuhinde bugira icyo bukora bwari kugikora nyuma ya gato ya 15 Kanama mu munsi w'ubwigenge. Twegereje igisibo. Ibi biteza ubwoba. Icyaro cyacu cyagizweho ingaruka, nta n'umwe ufite amahoro. Nta biganiro byabayeho ku birebana no kukwimuka, nta wabiteganyaga. Twaguye mu kantu ubwo twabyumvagaho. Kubera iki mwateye intambwe mu ibanga? Musohoke mutubwire n'ibyo byiza. Twaze dutekereza ko twisanzuye, ariko ubu ntitukibitekerezaho. ऐलान हुआ है तो हम भी हैरान हो गए। तो आज क्यों घरों में बैठकर छुपके हैं? बाहर निकलो और लोगों से कह दो कि ये ठीक अच्छा है या खराब है। हम कहते थे कि ये हमारे लिए आज़ादी थी, हम आज़ाद थे। आज हम चाहते हैं कि आज हम सोचते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। Pakistan yasemuye n'iteka rya Perezida w'Ubuhinde ndetse ivuga ko yiteguye guhangana n'iki gihugu kandi izakereka isomo rikomeye. Ifata ibingibi nko kurengera kuko ubutaka busangiwe n'ibihugu bitatu. Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Imran Khan yatangaje kuri wa 14 Kanama ko igihugu cye kizarwana kugeza ku iherezo. Abona ko imitegekere y'igihugu cy'Ubuhinde ari nk'imwe ya Adolf Hitler n'ishyaka rye ry'abanazi ryari rigambiriye gutsemba ubwoko bw'Abayahudi. Kandi avuga ibingibi ashingiye ku kuntu Jammu Kashmir ari agace kiganjemo Abayisilamu. Ubuhinde bwohereje ibihumbi by'abasirikare ku mupaka ubahuza na Pakistan. Pakistan nayo bibuko. Ingabo z'ibihugu byombi ziryamiye amajana kuri uyu mupaka. Kuri 15 Kanama ingabo za Pakistan zarasanye n'iz'Ubuhinde. 5 z'Ubuhinde zirasiga ubuzima. Izindi 3 za Pakistan nazo zirahagwa.
hiyongeraho abaturage babiri ba Pakistan. Uku kurasana kwabaye abasirikare bose bari ku butaka bwabo barebanira hakurya y'umupaka. Mu nyandiko igaragara ku rubuga rwa aljazeera.com havugwamo ko Pakistan yitabaje akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kugira ngo gafashe ibihugu byombi gukemura iki kibazo. Abasirikare b'ibihugu byombi ndavuga Pakistan n'Ubuhinde bafite ibitwaro bikomeye n'imbwa zatojwe bigabije imipaka ngo hatagira uwivanga mu gihugu cy'undi. Ubuzima muri Kashmir bwari ihurizo rikomeye. Gutambuka kunyura ku bitwaro bikomeye wanone bugasanga bigukanuriye. Intambara ya Kashmir yatwaye ubuzima bwa benshi, abandi basigira ubumuga nk'izindi ntambara zose, kandi yasize imfubyi n'abapfakazi. Ni urugamba rwatwaye ubuzima bwa benshi, baba abasirikare, abaturage basanzwe ndetse n'imitungo kamere yarahangirikiye. Aba ni bamwe mu baturage bakiri uyu munsi, ariko bahuye n'ibitwaro bikabakomeretsa, abandi bikabatwara ubuzima bwabo, abandi bikabasenyera. Ubwo ibisasu byatangiraga kugwa hano byateje kwangirika gukabije, nanjye narahababariye. You can see the absolute devastation that's been done. Ushobora kubona uburyo amazu yangijwe. Ureba hano hari ibinonko. Mu gihe ibihugu bikomeje guhangana, abaturage batuye hano nibo bazabigenderamo. That are the first to suffer. Hari ibituruka byinshi, ijoro ryose ntidusinzire. Dufite ubwoba ko bombe zizagusha amazu yacu. सर वो तो इनकी दुनिया है ना. Nyina ubabyara yari isi yabo. Nakora iki? Bashakaga kumuvugisha ariko mbabwira ko hari ahandi hantu yagiye. Rero ntimushobora kumuvugisha nonaha. Urubuga bbc.com rwerekana ko intambara yarangiye, ariko akenshi na kenshi twumva gushotorana hagati y'ibihugu byombi. Ntabwo ari buri wese wava mu Buhinde ngo agere muri Pakistan azagaruka ari muzima. Abahinde mu bwoko bw'abahindu bazirana cyane n'abasilamu, ariho bahera bavuga ko badakunda abanyapakistan kuko ari leta igendera ku mahame ya Kisilamu. Njye nitwa Munezero Emmanuel, mwakoze kubana nanjye. That sits above the throne.